Famba na wena hozi nikutwe moyeni wa mina kufana ni moya wa moya lovasa unzikongomise mihlabeni nkwayo ekunzinika matimba yo haina. Thank you Lord. Misaba iteni swipiko Zitsunzu karitora wena Uri unga chabinti na wena Kutane mbilu ya mina ikuma kurula Chiyo sita matilo ita wena Zakuzunisa shikwemu shamina Unga matimba ya utomi ya mina Na mbilu ya mina. Sumbe minete ndipaka warai umaro ndipara para FM yakaprasi yakashela Afrika Shipembe ndiko batanganeza ngoto radi na musika mbeke mshimeshi yo fetsera ya mwa wa radio mwa gidi 225 gidi 2 rati ndichirikezo rota kucheza na mbeke mshimo yacho bata bozibona zori na musi rota kucheza nga mumulenje bana bakotalela bono zibona zori na musi rodi geda na nyi pezi loko bana mchirisi kaba ndibatanganeza ngoto radi ndibandegeza nga hello tombo ndikotama lichembi wanga eno rilifimi nganyi Opi ndichi shikwembu bai ndandikhodinyaga inyimbo nane ndandikwenyaga ndikhoisosa mara ndiyadiva zori iri shikwembu shamatimba kezo mdicherisi wa Pora FM yaba yota kucheza mbega mshumo ya Rodigede kaba ntume ngolibo mapungu ya ratanganizo ba Studio 5 nilibona mbega mshumo ya mitambo nenga zina ndifi Miss P karichimbira roto shiga shora awara ya butahe nana musi rozura na mwa batu bane bakori tutuwedza ngamanda hoi muthu we Rodigede naye mdicherisi wa Pora FM raro dowela uri ba vendai riba bona ka dzi televisioni ka zwitori zvikene riba bona ngapi fedzi hoi muthu ngene wa rathomo mubona kuita so zwine arongo dowela ubona bathu ba venda ba chizita hapa kando uchumu he ine rina rabakhaya rathomo mubona kharibo ningo hapa lani ashikotamba nabo mtuku ramudiva amuthu ane bori utamba nabo mtuku kani richiri rikumubona kama matambi yo kopambana rikhomba nga matambi yo ngabo Ring of Lies bo Mnet uamba nduphanungo rathiwa pora mubona nge kama my perfect wedding bangwe bona upfakala uri hapa Misphudo bo digeda na nyina musi Rodigeda na vele mukololo wa manenje uri tani vele ndione ndumbelo pfangeyo pande ndikholibwa nga mandesa oda na musika mbeke mshimeshi ya Rodigeda nduri hobo sina imwe ndila ndandoteya uba hone especially ngauri ndadandina ini basa zvidivi baba dozvidiva namusi sorry you know I hold you dear to my heart ndiyanifuna sa muthu wa mfumakadzi ana abona bamwe basadzi ana batutuwedza ana basupporter you know so definitely ndadikhoya goba hone na inwi na phalaphala ndikholibwa nga mandesa mathina nabone mtshilisi wa Pora FM nabone ri khoba rambo ri babe chipida cha inombeka emshuma khaba shumise X @miss_p_dj Facebook ka YouTube na ri live ka Facebook na ka YouTube bodo da Pora FM renanwi miss yote basongo hangwa 87.9 kono 7.8 kana bashumisa www.parapara.fm.co.za chodo thoma vele ri kutamo mukuledza chipuga chawe che achiwana hange kadzi safta hune ndi best supporting act ka television zwine razvizori ndi mubvumbedzwa mutikedzi wa matambya oyaongo pamba nerikholibwa nga manda sari kumufululedza kana thoma ngotombori chile chipuga chamba mini kene musi bachividzela bachiri muwini fele mukololo wa manenje pande we niyadiva sabathu ri yadiva zori khoyenga mini kuchiloni ti rune nga chipinga chine hezo zwithu zwa itea zwichikhoitea nga icho chipinga niba nisko nduri niba nisko zuumbulela zori zidaita nga ndira ine zwaita ngayo ti chilani chipida chontakadza nga manda ndandochuwa chitu nichichifuna nichichithonipa neteyo chuwa ndandochuwa fedzi uchitwambwa dzina langa ndapfa ndichitakala ndichikotakadzwa nga mini pande utakuwa hangwa
ndo ri ndi tshi sedza ndavha ndi khou vhona dzi icon vhathu vhe nda hula ndi tshi khou vha vhona TV-ni vhathu vhe nda hula ṱhamusi nda vhona vha dzi role model dzanga vho takuwa vha tshi khou vhanda zwanḓa vha tshi khou fhululedza nṋe vho takalela nṋe zwo mpha maanḓa nga maanḓa hovho moment muhulwane vhutshiloni hanga hune ndi nga si dovhe nda vhuhangwa ngauri hovho moment wanga wa uri ndi yo tovhela zwanga zwo vheiwaho nga mudzimu huna muthu o rawo kha nṋe a ri ndi ḓo zwi amba nga tshikhuwa ra kona u zwi amba na nga Tshivenḓa a ri God will bless you when nobody can dispute it. Ari God will bless you at a time when no one can dispute it. Zwino amba zwori mudzimu vha ḓo ni fhaṱutshedza nga tshifhinga tshine ha savhe na muthu ane a ḓo ri hai nṋe ndi khou zwi ṱaṱisa hezwo. So it felt like that, a godly moment wo vha una mubvumo wa positive wavhuḓi una lufuno. Muṅwe muthu u ḓo ri o lavhelesa vele a hange o no wana tshiphuga a sa khou pfha unga ri hai ndi zwa kule nga maanḓa hezwiḽa zwithu kha ri humele murahu ri tou ḓivha vele khwine vele ane a vha uri o alutshelaho Alex o no bva hayani Venḓa o tou alutshela Alex fhedzi nga tshifhinga tsha dzi holiday vele o vha tshi khou ḓi hayani a tshi khou ya hayani Venḓa kha ri ḓo lavhelesa uri musi a tshi khou aluwa o vha ṅwana ḓe ndi tshi aluwa thi hayani vha tshi ita ngo ya uri dzi holiday ri khou ṱuwa zwikolo zwi tshi vala ndi khou rengeliwa paḽoni na cheese khulwane nda ṱuwa nda yo vha na vho makhulu thi ngauri muṱa wa muṱa muhulwane na ni tshi tou khetheliwa uri nga hedzi dzi holiday ni khou ya nga ngei fhasi Thohoyandou kana ni khou ya Niyani kana ni khou ya Vhuḓogwa kana ni khou ya gai fhedzi dzi holiday o vha hu tshone tshifhinga tshine na kona u ṱuwa na yo guda zwa hayani ni ḓivhe vhathu vha hayani ni kone u connecta navho. Vele a tshi ri u mukololo a ḽi sokou vha dzina fhedzi ndi mukololo wa Manenzhe o no bva hayani Venḓa ha Manenzhe Makavhini musi ni vhone tshi ḓi renda ni ri mini ndi tshi ḓi renda ri tshi ḓi renda ri ri Manenzhe wa gono fhedzi ndi tshilapfu hetsho tshifani ndi uri nda tshi thoma ndi nga si tshi fhedze fhedzi zwine nda khou tama amba zwone ndi uri hey you know vhukololo ndi tshi ri ndi mukololo ndi vha ndi si khou amba tshifani kana tshelede a thi khou amba hezwo ndi khou amba meaning ya uri vhukololo ndi mini ndi vha ndi tshi khou amba zwori kharali muthu a mukololo ndi muthu wa vhathu ndi muthu ane a ṱanganedza vhathu ndi muthu ane a shuma na vhathu ndi muthu ane a sumbedza vhathu lufuno vhukololo nga tshikhuwa ndi royalty lune royalty kana ni nga vha gai kana gai ani laṱei kharali ni hu na muḓi wa royalty so hezwo nne ndi vhona i nḓila ine nda ḓi renda ngayo uri ndi ṱanganedza vhathu nda funa vhathu nda vha muthu wa vhathu nda vha muthu na vhathu fhedzi ri tshi amba nga muvhundu wa Makavhini ndi hone hune mukala vha bva hone ndi zwa ende ndi musanda ndi musanda kha ri ḓo lavhelesa uri zwa zwi hani u alutshela musanda naho a tshi khou ḓi tou ya nga tshetsho tshifhinga tsha musi a tshi khou tou yo dala musi zwikolo zwo vala wa ḓivha pandeti nṋe ndi bva kha iṅwe family ri na lufuno nga maanḓa and family yanga ya Manenzhe ndi uri i na drama na yone thi lune ndo hula nṋe ndi tshi ṱanganedziwa na hayani ndo hula ndi tshi ṱanganedziwa ndi humbula wo vhona tshifhinga tshine nda ya hayani ni a zwiḓivha zwori ni tshikhuwani hu na hezwiḽani zwine vha ni gudisa uri kharali muthu a tshi ni humbela zwithu u tea uri please zwino ndi tshi hayani nda ndi tshi ya ndo wala heyo mikhwa nyana yori muthu a tori kha nṋe kha gidima yo dzhia hetshi tshithu nda ri hai khotsimulu kha vha ri please you know zwa seiwa zwa ṱanganedziwa so naho i vhuhosini fhedzi vhuhosi ha hone vhu flexible nga nḓila ine ha vha uri na vhathu vha hone vha tshi kona u zwi vhona zwori hoyu washu hoyunoni u na vhukoni hune a vha naho kharali hu tshi pfhi hu khou tambiwa muzika hu ḓo pfhi vele gai nda ḓa nda tshina nda takala kharali hu tshi khou imbiwa vele u ḓo vha hone a tshi khou sumbedzisa vhukoni ha uri u a kona u imba so kha muṱa une nda bva khawo vho zwi vhona ndi tshe muṱuku zwori muthu washu khou i performer yashu kei entertainer yashu kei fumiṱhanu wa minete ndi bva kha warayo malo ndi Phalaphala FM ya koporasi ya kha show ya Afrika Shome ara hone vho vula radio zwa zwino a vhathu lenga na musi ro ḓigeda na vele mukololo wa Manenzhe ane a vho ri ndi muwidi wa Saft wina zwino vele musi a tshi lavhelesa lwendo lwawe omba zwori wa muḓini une a vha na lufuno nga maanḓa ende vha dovha vhathu vhane vho ri vho mutendela uri hei talent ine yavha nayo a thomo i sumbedza a tshi kha ḓivha muṱuku a dovha sumbedza mafhungo uri wa mutika nga maanḓa lwendo lwawe lwoṱhe
na musi mukala na mukegulu vha tshi mulavhelesa u vhona ungari vha pfha mini nga ngomu? Tsha u thoma kha ri tori hezwi zwithu zwa performance ti tshipiḓa tsha entertainment a huna sa zwiḓivhi zwori tsha tshimbila zwavhuḓi tsha tshimbila zwavhuḓi, tsha sa tshimbila zwavhuḓi a tshi ngo tshimbila zwavhuḓi, lune tshi avha na tshifhinga tshine a vhona uri na vhabebi vho to ralo hu vha hu na zwithu zwine zwa khou itea kha industry yashu ine ya ita uri vha tshuwe uri uyu muthu ndi uri ri khou mu ṱuṱuwedza, fhedzi hezwi zwithu zwine ra khou mu ṱuṱuwedza khazwo zwi ḓo itana, u ḓo kona u vha na zwithu zwawe na zwi ḓo kona u phasa a tou vha muthu ane a ya kona u ya kha dzi retirement na lune ndi sokou vhona unga hoyu ṅwaha ndi ṅwaha wanga wa vhu-16 kha industry, a huna ṅwaha we nda vhuya nda dzula. Ndi sokou vhona unga vha tshi mbona vha ya ḓirwa khana, ndi sokou vhona unga vha ya takala nga maanḓa vhabebi vhanga uri hezwiḽani zwe vha zwi themba kha nṋe khezwi zwo bvelela, khezwi zwo itea ende zwo itea nga nḓila khulwane ngauri a vha ngo vhuya vha vuwa na ḓuvha na ḽithihi vhori hezwi zwithu a ri zwi thembi. Mukegulu vhanga vha khou thetshelesa? Yes mukegulu na khotsi anga vho thetshelesa, a huna ri vha sa thetshelese. A nga ri mini kha vho ara vha khou thetshelesa zwo zwino? Miss P yowe kha vhabebi vhanga vho Mashudu Manenzhe vho Khangale ndi nyaga uri ndi a livhuwa, ndi livhuwa uri tshifhinga tshoṱhe vha vha tshi ntovhela kha dzi rehearsals vha sa zwiḓivhi zwori ndi mini zwezwo zwithu, vha sa zwi pfhesesi uri ndi ngani vho tea uri vha state goloi i ḓe i ndzhie nga 11 ya vhusiku nṋe ndi tshi khou rehesa. Ndi ri hezwiḽani zwithu zwe vha sa ḓivhi zwori zwi amba mini khezwi zwo bvelela, khezwi zwi khou itea ndi uri zwoṱhe zwe vha dzhenisa mimuya yavho ya u nṱuṱuwedza, lufuno lwavho, support yavho kheyi yo bvelela ende na zwa uri support ine nda i wana kha muṱa wa hashu i nṱuṱuwedza uri ndi shume 10 times more, impha maanḓa, ndi pfha ndi tshi wana maanḓa ngauri ndi sokou pfhesesa uri kharali vhathu vhane vha vha tsinisa kha ini vha sa kholelwi kha ini, vha sa nthembi, a zwi konadzei na ini ani vhi na hetshiḽani tshithu ani vhi na maanḓa a uri ndi nyaga u sumbedza miyanga na khotsi yanga zwa uri hezwiḽani zwe vha zwi vhona zwe nda zwi humbela khavho na zwa uri vha ntike khezwi zwi khou itea, lune ndi khou yaga uri kha vhabebi vhanga ndi a livhuwa uri a huna na ḓuvha na ḽithihi ḽe vha vhuya vha ndaṱela zwanḓa kana vha give up kha nṋe na ḓuvha na ḽithihi. A thi humbuli nṋe vha tshi ri kha nṋe zwiḽa zwithu zwa u actor na ḓuvha na ḽithihi, fhedzi ndi ḓivha vhabebi vhanzhi vhene vha sa zwi thembe na zwino vha zwi thembi, so ndi khou yaga uri ndi a livhuwa vho Khangale na vho Mashudu. 086 kana vashumisa x @msp_dj, Facebook ndi Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe na tshifhinga tshi fheta 10 wa minete ndi bva kha wara ya vhumalo. Ri khou thoma ra rengisa musi ri tshi tou vhuya fhedzi ri ḓo isa phanḓa na mbekanyamushumo yashu ri kone u pfhesesa khwine uri na izwi zwithu musi zwi tshi tou thoma u simuwa musi velwa tshi vho zwi vhona zwori zwa zwino ndo fara mulenzhe ndi nga murahu musi ho itea mini. Nṋe na vhone ra thoma ra fhira nga hafha. huna mutevhetsindo muswa kha SABC2 une wa khou thoma nga musumbulowo nga dzi 9 dza February vhukati ha vhege nga 3:30 mathabama. Huna nyambedzano ntswa ya vodcast ine ya vha Our Space nga kuvhonele kuswa mathina nga 4:30 mathabama. Ndi mbekanyamushumo ntswa kha Ntlag Let's Connect, vahashi ndi Penny Libyane na Fran Rico. Nga 7:30 nga madekwana Ronnie Farela Deal or No Deal ka tshifhinga tshiswa mafafo a ḓogonya musi ni na Katlego Mabowe. Nga 9 ya vhusiku ndi telenovela ntswa Pimville hune ava vhabvumbedzwa sa Gail Mabalane na Thapelo Mokoena vani ḓisela ngane ya dza Soweto nga vhutsila. U bva nga 23 dza February nga 7 nga madekwana tikanani nga drama ntswa Paradise hune vhabvumbedzwa hava Loshia Cooper, Elsa Clank na Zane Mears. Holu ndi luṱaluswa lwa SABC2, Live in every beat, the pulse of SA. SABC2. Clientele i fana u tsireledza vhone na vha muṱa wavho musi vho zhakiwa ngauri vhutshilo vho itea. Tshumelo dza Funeral Dignity Plan dzo thusa vhathu vha Afrika Tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya 30 uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho. Kha vha ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na vhafunwa vhavho. Ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya Clientele Funeral Plan. Mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho. Zwo leluwa u ita khumbelo
mvelelo a vha ṱolwi mutakalo a vha ḓadzi dzibammbiri kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Lavuraru lino kha mbekanyamushumo ya Ruḓigeta, muyeni wa Miss P ndi mukololo wa Makavini ha Manenzhe, Vele Manenzhe ane vhunzhi ha vhathu vha mu ḓivha sa Evelyn kha ḽitambya ḽa Skeem Sam. Vha ḓo pfa zwinzhi nga kualutshele kwawe u vha hawe kha nḓowetshumo ya vhumvumvusi na zwiṅwe. Vha songo ṱahela inyambedzano u bva awara ya vhumalo u swika awara ya vhuṱae madekwana. Ndi tshila tshifhinga hafhu vhathetshelesi vha ḓiphina nga u thetshelesa tshiṱitshi tshine vha ḓifunesa na mbekanyamushumo dzine vha dzi funa. Zwino ṅwaha wa radio wo swika magumoni. Ri thoma ṅwaha muswa wa radio nga ḽa u thoma Lambamai 2026. Vha tshi tou humbulela vha vhona unga tshanduko dza Phalaphala FM dzi ḓo vha dzo imani. Kha vha dzule vho thetshelesa Phalaphala FM. #Phalaphala FM. #Phala61 Rinani. Hey. Ndi Phalaphala FM. Fumbiri wa minete ndi vha kha vhurai vhumalo ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Mbekanyamushumo ndi Roḓigeda ri live kha Facebook na kha YouTube. Musi u tshi khou tamba promo hafhaḽani ino khou amba nga Vele, ndi khou vhona dakalo ḽihulwanesa. U khou pfha mini nga ngomu hawe? Ndi khou pfha ndo takala nga maanḓa. U ṱhonifhiwa zwi a takadza ngauri ni shuma miṅwaha na miṅwaha ni tshi khou shumela u ṱhonifhiwa, hu si u vhoniwa, hu si u gidimeliwa, fhedzi u ṱhonifhiwa. Ndi zwa vhuleme kha mushumo une ra u ita na kha muṅwe na muṅwe ane a vha vhutshiloni. U ṱhonifhiwa zwi a takadza lune ndi khou ri ndo thetshelesa nda pfha dzinyambo ine ya khou ambiwa, nda pfha i tshi khou ntakadza, nda pfha i tshi khou nṱhonifha nahone i tshi khou nkhulisa. Ndi a livhuwa. Vele ndi na muledza fhano nda khou ṱoḓa u tamba. Okay. Muledza khoyu. Ndi khou ṱoḓa u livhuwa, khou ṱoḓa u livhuwisa ṅwananga, nahone ndi khou thoma nga u tou livhuwa Mudzimu uri Vele ṅwananga, Mudzimu ndi muhulwane, Mudzimu vha ri yes vho ri yes, a hu na ene a ḓo ḓa a dzhenelela ri no. Zwino ndi ri nga tshiphuga tshaṋu tshi na tshiwina heiḽa vhege yo fhelaho, nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa, ri khou tou livhuwesa uri Mudzimu vho ni tonda. Nahone tshi no takadza ndi uri no tou hula ni khou ita zwezwo na phuraimari yaṋu na ni tshi tamba dzi ḓirama uri kerekeni na tshi ḓivha ni number 1 kha dzi ḓirama dza kereke. Yo Mudzimu kha vha ni tonde ni tshi ya phanḓa ṅwananga. Mudzimu kha vha ni engedzedzele na maḓuvha a vhutshilo. Mudzimu kha vha ni engedzedzele na mishumo yaṋu uri i flourishe i tshi ya phanḓa. A thi ḓivhi zwo ri ndi takalise yani, nṋe ndo takala ṅwananga. Ndi a tenda uri Mudzimu vha tshe hone vha kha ḓi ri funa. Hezwi zwo ngita uri ndi zwi vhone zwa uri Mudzimu vha hone, uri ndi ya vhuvhili, tshiphuga hetshi ndi tsha vhuvhili. No ḓi thoma na ḓi tshi wana ra ḓi vhona unga ni madze, mara namusi no dovha ri a livhuwa, u livhuwesa ṅwananga. Ndi khou ni Mudzimu vha Vele u khou pfha mini nga ngomu hawe? Ndi khou vhona miṱodzi. Veiwe ni dzi krokubati. And then the mama's baby tea. The mama's baby, the papa's baby. What the bamianga vha tshi vula mulomo vha 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 tshi khou amba nga ipfi ḽa Mudzimu. Vha 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 tshi khou nduri always reinforcing ipfi ḽa Mudzimu. Ndi tshi tou pfha vha tshi ri ndo zwi ḓivha zwa uri vha ḓo amba tshithu tshine tsha ṱangana na Mudzimu, tshine vha dzula vha konkhulisa nga dzinyambo dzavho na maitele avho na vhuḓifari havho. Lune ndi tshi vha pfha vha tshi khou amba ngorali miyanga ndi mufumakadzi a re na maanḓa nga maanḓa u fhiraho kha zwithu zwinzhi, vha sa give up. Lune ndi tshi vha pfha vha tshi ri vha ḓi rwa khana nga nṋe, ndi khou kona u zwi vhona zwa uri haya maanḓa ndi a dzhia gai. Ndi khou zwi pfha kha ipfi ḽavho zwa uri haya maanḓa ndi a dzhia kha miyanga, ndi a dzhia kha khotsi yanga. Ndi khou kona ndi uri zwa nḓela muhumbuloni, zwa nḓela na mbiluni zwa uri ndi bva muḓini hune ha vha dzi fighters, and uri vho takala nga heyi nḓila zwi a ntakadza, ndi ngazwo ndi emotional.
ri khou livhuwa uri o tenda u vula mbilu yawe a i vhea nṱha ha ṱafula uri ri mu ḓivhe khwine fhedzi ri khou litshedzwa miṱodzi zwino ya hayo mafhungo a vhukoni a vhutsila ri khou zwi vhona u bva afha tshikoloni Bramley yes he vha tshi dzhaiva nga maanḓa ya ni yabona zwino Bramley ho vha hu primary lune zwikolo zwa makhuwa vha tshi funa u ita dzi concert ṅwaha u tshi fhela hu na concert ye nda ḓo vhonala vhukoni nga maanḓa ho vha hu tshi khou itiwa mutambo wa The Jungle Book ni a ḓivha hu na iḽa bere hu na bere hafhaḽani yo no pfhi Baloo lune nda ndi khou tamba Baloo ndo valiwa ndi sa vhonali khopeni uri ndi nya khou tamba Baloo mara nga muvhili nda ndi ḽi bere ni khou zwi vhona houḽani mutambo wa tamba fhedzi tshipiḓa tsha Baloo tshi swika ndi uri nda pfha ndi tshi dzhenwa nga vhadzimu ndi tshi tshina nga ngomu heḽa lisutu ndi tshi khou dzhuluka nga ngomu heḽa ndi lisutu fhedzi performance yanga nda idia lwe vhathu vhoṱhe tshikoloni ubva grade 1 to 7 vha balela u litsha u dia zwanḓa musi ndi tshi fhedza u performa ndi tshi fhedza ro no fhedza mutambo woṱhe vhathu vha khou nyagana na heiḽani Baloo vha tshi khou ri u gayo lani muthu ndi yena o itaho heyi performance ndi yena o itaho hetshi tshiṱori ndi yena o itaho hoyu mutambo ni khou zwi vhona lune u bva kale na Sunday school before even Bramley na Sunday school kerekeni ho vhona mitambo ine ra ṱaṱisana ri tshi isiwa kha dzi distinction dza different kha dzi area dzo fhambananaho hune na swika na computer na vhaṅwe ho zwa zwi tshi ḓivhea zwori muthu na khou tea u vha hone uri ri ḓe ri win ndi vele so Bramley ndi hone he vha kona u ya kha mianga vha ri hoyu muthu hoyunoni I remember ho vhona teacher wanga wa mukhuwa na pfhi Mr Behrens o to tovhela mianga na khotsi yanga ri basa mu dzhenisa kha zwikolo zwa art vha ḓo vha mu khakhela so they wouldn't know information all right Miss P maṱali o vha hone o dzula a hone maṱali thi nduri nda ndi ṅwana ene a kona u humbula nga heḽo ḓuvha khotsi yanga vha tshi ntovhela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe tshikoloni fhedzi heḽo ḓuvha a thi ḓivhi wo itea mini vha sa swike tshikoloni thi vha songo swika ngo rali tshifhinga tsho no dia zwino ndi 4 ndi khou tea u gonya tshivhanga ndi tshi to gonya tshilani tshivhanga nda ri tla nda ṱangana na police station nda ri zwavhuḓi vhuḓi ndi nga si swike Marlboro ni khou zwi vhona ni khou bva Bramley kharali ni tshi ḓivha area dzanga hafha thi Bramley ndi kule na Marlboro nda mo ḓi ri hai hafha fhethu ndi khou tea u shumisa vhuṱali nda dzhena nga ngomu police station nda swika nda pota khotsi yanga uri khotsi yanga vha ngo ntovhela ndi khou ofha ndi tshi khou zwi vhona zwori hafha fhethu tshifhinga tsho no ṱuwa ndi kule hafhaḽani fhethu hune nda khou ya hone ende ndi tshi founa a u khou fariwa founu nda ri ariye niyo vha fara ra ya yani ra ri tshi swika ra wana ra vha wana vha nnḓa vhagetheni vha tshi to ri tla vha pfa bup nda bva ndi khou wenya nṋe nda ri ya khevala vhaḽani muthu shumanani navho nṋe nda bva nda pfuka nda vha pfuka vho sala vho mangala vha tshi vho ri vele mathina u khou itea mini nda ri a vhone vha songo ntovhela wai hezwi ndi uri a thi zwi pfuki ngauri kanzhisa vhana vho ṱalipa ungo ralo u ḓi pfha hayani u tshi ḓi pfha phapo imani fhungudzani no thanyela thungo mathina a vha zwi ḓivha uri tshiṅwe tshifhinga ndi zwone zwine ṅwana nga aluwa aḽa ngazwo ndi zwone upfi vhaṅwe vhathu vhane vha ri ḓivha khwine ndi vhathu vhane vho aluwa tsini na riṋe vhathu ndi vhone vhane vha vha uri vho tshila na riṋe kha vhutshilo hashu ha ḓuvha na ḓuvha ndi na mulaedza khoi guys ndi Masiari nga dzina ndi Taki Queen Manenzhe mukomana wa Vele Manenzhe mulaedza une ndavha nawo fa mukololo ṋamusi ndi wa uri ndi a mulivhuisa kha u wina yone Golden Horn Award ya 2026 for Best Supporting Actress kha Skeem Saam futhi habe ndi a mulivhuisa kha ḽa uri o vhuya wina Golden Horn nga 2019 she's a multi-SAFTA award winner ndi a ḓihudza nga Vele
and futhi tshiṅwe tshithu tsha tsha ngita uri ndi mu vhone uri u ḓo vha a star a tshi kha ḓi hula ho vhuya vha na advert ye vha vhathu vha khou i auditionela and ya Avril Lavigne ya international vha tshi khou ṱoḓa muthu ane a ḓo advertise sa ballerina, and at the time o vha a na muvhili but o vha a si na ndavha uri ene na muvhili o ya auditiona ya fhedza that audition i tshi khou winiwa ngae. Vele u na talent and ndi muthu ane a vhona uri u na sense of humor and u na u ḓiimisela izwi a tshi ita tshithu. She never disappoints. So ri a mu livhuwisa ri ri a mudzimu wa thabasioni avhe naye, may she be blessed beyond being blessed. Ri mu tamela zwivhuya fhedzi ri ri mudzimu vha mufhe mpho ya peace ine ya vha mulalo, vha mufhe tshedza, vha mufhe vhutshilo na good health, and zwoṱhe zwine a zwi ita vhutshiloni avhe muthu ene a vhona uri ha hangwi vhuthu na une a bva hone. Thank you very much. Vele ndi a ḓivhudza nga inwi, ndi mukomana waṋu, ndi a ni funa, ndi a livhuwa. Vele vhaṅwe vhathu vha fhira fhano shangoni vha sa zwi ḓivhi uri vhathu vhe vha aluwa navho kana vhathu vhane vho tshila navho vha vhona hani kana vha ḓi pfani ngavho. Ndi zwone. Mulaedza khou kha mukomana. Oyu mulaedza wa nkwama nga maanḓa pande wa ḓivha wai a thi zwino ri tshi hula nṋe ndi tshi model C u amba tshikhuwa ndi ri na vhakomana vha tshi ni kaidza ndi sori no I can't ni ngo zwi vhona. So ndi pfa zwi tshi ntakadza uri ndo no hula nda vha musadzi ene vhakomana vhanga vha kona u vhona musadzi khaye, mufumakadzi ane vhakomana vhanga vha kona u zwi vhona zwori hoyu muthu o no hula, hoyu muthu wa ḓivha zwine a khou zwi ṱoḓa vhutshiloni, hoyu muthu ri tea u mutikedza, ra mutakadza, ra mufuna. And nyaḓa ndi mini vhakomana vhanga vha ya mpfuna. Nda ndi nawo zwino nda ndi khou ambarela nḓuni navho, muṅwe a khou ḓisa hetshi, muṅwe a khou ḓisa hetshi. So you know, all of this is getting me so emotional knowing uri veiwe na ndi khou zwi ḓivha. Vasambe vha sokou wi vha vhudza uri vha songo amba. Fhedzi lufuno lwavho lu ya ntikedza, lu mpha nungo, lu mpha maanḓa a uri ndi bvele phanḓa ndi vhe muthu ane a vha example yavhuḓi. And Queen ndi ene we a ṱuwa naye kha zwa karati ene a fhedzisela a songo tsha humela nga Hai, ndi tshilidzi. Oh, I see. Okay. All right. 086 kana vashumisa X @MSP_DJ kana vashumisa Facebook ni phala FM ri nanu misiyote ndiko vha khala chori vambe vha pfuluveledze vele mukololo wa manenje ane vho uri vho wina SAFTA award. And asiyone yo thoma hapa zwino ri kho pembelela inoni zwino ngori ndi ntswa hela ya ḓo wina nga 2019 ndi yebe tshikola velesa u vha mu president wa Queenessa ndisheliso wa Phalaphala FM. Nomboro ndi 086 0002503 karife Phalaphala. Hayi ri kopira radara mu wana hapa noni National School of Arts. Kanchimbidze kha lwendo lwa musi a National School of Arts uri zwa tshimbila nga nḓila ḓe na musi vha tshi dzhia tsheo yori ene ku fhedzisela a tshi khou ya National School of Arts. So National School of Arts ndi tshikolo tsha dzi arts ndi college ya dovha ya vha tshikolo ho vhona ndi na vhazwala vhavhili vha Lumadi. Vhazwala vhanga vha vha tshi dzhena hone muthu a kha Soul Buddies. Ndi khou vha humbula vhuvhili havho vha si kha Soul Buddies vha vha kha Soul Buddies vha vhavhili Walter na nda Mulumadi lune vha tshi ḓa nga dzi weekend vha tshi dzhia nda ya nda ita zwiḽani zwo no pfhi sleep over ndi hafhaḽani ri ḓo ḓi performa ri vhazwala. Vhazwala vhanga vha ri hi V, you know what, you're so talented, why don't you come to our school? Vha tshi khou amba na nṋe nda ri ari vhudze Vho Lumadi Vho Lumadi kha vha ambe na khotsi yanga na miyanga. So zwo thoma ngo ralo, the seed was planted by Vho Lumadi na vhazwala vhanga vha ya kha khotsi yanga na miyanga vha ri hayi hoyu muthu hoyu anga vha gudi ra mu dzhia ra mu dzhenisa hafhanoni National School of Arts. Ne tshikolo tsha hone ndi college tsha dovha tsha vha tshikolo, ni vha ni khou focusa kha dzi subject dzine dza focusiwa kha zwikolo zwoṱhe. Academics ndi dza vhuṱhogwa nga maanḓa, ni tea u phasa dzi academics na dovha na phasa kha dzi subject dzaṋu dza drama kana course ine na khou i dzhia, lune zwi amba zwori rine tshikoloni yankeini NSA ro vha ri na dzi subjects dzo no swika bo 16 18 including na dzi practicals.
so ni vha no double up ni tshi khou ita zwithu zwo ṱanganaho na zwa college na dovha na ita zwa dzibugu nga hafhanoni. ngetshi tshifhinga o vhono vha na agent yawe Moningle? Yes. Okay. So mafhungo a Moningle ndo ya kha Moningle ndi na 16 ti ndi tshi ya khaye nda ndo waneliwa dzinomboro nga Miyanga baba tshi shumisana na vho ma Orange hangei ni tshikoloni Dr. Knack vho ma Orange baba tshi ya vha tshi ita community service vha tshi khou gudisa vhana u actor na dzi performance na gumboot dancing. Miyanga vha ri vha tshi mu vhona ḽiṅwe ḓuvha vha ri ma Orange nwananga u kha hezwi zwithu zwa u actor tshikoloni, you know, she's learning how to be an actress. Hayi ma Orange mudurong uzomfaka mina so ithi nginike inamba kaMunini nimtshele yimi onika ama number. Babuya na dzinomboro ma vha tshi vhuya nadzo nṋe nda phone thina ndi na confidence nda andi the jena phalani and ndi tshifhinga tsha Vhotsotsi nikho zhumbula hu tshi khou tamba movie ya Vhotsotsi dzi tshi khou ya na seli nda phone ngori zwino nda ndi na mannḓa uri yo na nṋe ndi khou ya gofhelela kha Vhotsotsi nda phone ndi tshi phone hapfi kha nṋe okay idani ri ni vhone ndi tshi ya phalani pande zwa zwi khou konḓa ngori ndo swika nda wana mukegulu vho Moningle vha thafu muthu wa thafu nga mannḓa vho vhea mangalasi hafhanoni vha to thoma vha to dzula vha ntshedza minute yo no swika 20 vha si khou amba na nṋe vha tshi khou nduri hu tshi khou rothola phalani rumuni vha tshi fhedza vha kona takusa khofheni vha sir what's your name and my name is Vele Manenje. So why do you think that you would be fit to be with my agency? Oh, because I'm so good. Look at how you're sitting. Look at your posture. Chin up, straight back, arch it. This is not how a performer sits. Asushona pande ndashona chabubili cheba chiamba bala nimsadzi bari kanne firstly ati agent yabana you're 16 so ati diburudani wanere mishumo gai but secondly you've got the zuyamba nga chikhuwa ngori azwi translate inga ndira yeba zuyamba bala nimsadzi but you've got the body of an extra and the face of a lead. Chimbelani no lose weight. Nivuye na kopi ni na muvili hune zviyaedana zviyafana rikono ni Jenisa salidi. Ezila zvitu zvankwasha ti ndobva ndikorira ndabva ndichikorira ndayaka Miyanga vari ndimini ndiropfendeda mavere zvinopfiri time ndaropfiri rekedzi yogati rabva palani raijena vuliwetso rarekedzi yogati ndaita zvithu zvote zvarong ngori ndisadivi zori ndaiti ndimini fedzi randinibudze ti ati give up ndimutasa give up ndina ndina swili yauri nditozviita ndori ndichitena 18 ndafonera Moningle ndafonera ndari ati atuluzela weight fedzi vukoni yanga honova multiplied ndikombula vade vambone vari kana okay ndidoda duva lenda ndikoteyo uri nditsamele stage ni vafona vari atichada zvava vakuitela mini na uri ndisongo performera vone hezvila ni vodzula ka audience ndi performe vukoni up to the level ine ndakona yone nne ndori ndichibva ndonopedza uperforma ndava ndikubva nga vangani vanga vacharity you know who was there Moningle Monday yeneyo ndoperforma nga Friday Monday amsumbuluwa waone ndova ndikuwana call yonori come sign your contract alifarengo raro ya khalifarengo raro mthirisi wa Parapara FM kabari ndena bona tshimeri o rengisa musi ri tshi vhuya fhedzi ri ḓa ri tshi khou dzhia ṱhingo dza vhone ṱhingo dza ri ḓa ri tshi khou dzi dzhia ndi 0860002503 fika tshimeri ri yo dzhia dzi ṱhingo nga mubveledzi ri sa thi yo rengisa Phalaphala Lokovela ndi komba nanyi Lokovela nendo ndingabusani ngeni kwamba nanyi na dova ni function different ubasa manager ko yu mukololo wa manager wa gono ngajitanda ka sindiri kama mbena yeko yu ndo takaranga mani ndo takaranga manga dadi mukoro ndi pfali tshi ḓivhudza nga maanḓa badi vha manager ndi vhaswara kha riṋe mara ndi pfali tshi kakuya luṅwe shango ḽa fana manager ḽi fukifadziya luṅwe nga maanḓa badi kha vhatambi nga zwiṱori vhanzhi i fanela u gisela mavhoni zwino
nabo biza zwino wa zwi pfurna ri ya ḓihudza ndo zwi pfurna a sina airtime ndi fanela u kombetshedzea ndi mufungo demiyani rina ri roṱhe kha zwiṱori zwoṱhe na hoṱhe hanefha makavhini hafha kangale everything na 5 minutes u swika ndi hayi ri vha ri roṱhe tshifhinga tshoṱhe i fanela u ḓivhiwa mara zwi khou tou leluwa so ndi khou livhuwa nga maanḓa mudzimu kha tshitofadze zwi muthenele u ya hoya ndi a livhuwa nga maanḓa ndo livhuwa ndi khou livhuwa nga maanḓa Thiri ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi zwa ndeme uri havha vhaswa vhashu na vhathu vhane vha khou tama u tevhela heḽi buḓo ḽine vha khaḽoi vha ḓivhe mafhungo oṱhe o fhelela uri na mafhungo a pfunzo ndi a ndeme ri khou mu vhona a hafha Unisa kha ri ḓo tshimbila hafhanoni kha magudedzi a nṱha uri zwa ḓa zwa tshimbila nga nḓila ḓe musi a tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili zwino hafha kha mafhungo a dzi yunivesithi nṋe ndo tovhedzela zwe nda ndi tshi khou ita zwone which is media studies, communication sciences in media studies. Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri tovheledzele zwithu zwe ra vhona uri ri a ḓithemba khazwo na zwo ri a zwi ḓivha ni khou zwi pfesesa so kha hetsho tshipiḓa I mean it's been very tough. It was a very tough journey because already nda ndi tshi khou shuma nozipfesesa already nda ndi tshi khou shuma nga hafha ndi tshi khou vhala so zwi a nyaga uri kharali ri tshi khou fha vhathu tikedzo rari it's important to first do this part ni fhedze ni sathu shuma ngori ni tshi vho shuma zwi vha zwi tshi khou itea nga tshifhinga tshithihi lune zwi a dzhia na tshifhinga uri ni swike hune na khou tea u swika hone which is something that I experienced. Vhaṅwe vha ri hafha fhethu ku ṱoḓea vhukoni zwa tshikolo vhaṅwe na zwino ri tshi khou amba hayani vha khou humbela uri vha litshe tshikolo uri vhone vha khou ṱoḓa u actor vha fane na Mvele a thi ri zwino ri na vhathu vho no nga vho Casper Nyovest vho sia tshikolo kha vho matric fhedzi is a billionaire ndi vhanzhi nahone lune hu na dzi example nga nnḓa ha vhene ra vha ḓivha dzi example ndi nnzhi lune a thi to nyaga uri ndi zwi ṱuṱuwedze uri muthu kha litshe zwa tshikolo ngori tshikolo ndi tshone tsha vhuṱhogwa ndi tshone tshine tsha ita zwa uri kharali zwithu zwi si khou tshimbila ni kone u vha na zwine na nga wela khazwo so kha ri soko ri kharali zwa acting zwi songo shuma muthu wa kona u dovha a humela ayo tsheka hezwi zwa journalism a vhona zwa uri ndi nga ita mini nga journalism you know so ndi nga ri it's important nangwe zwi tshi itea zori muthu a wane lucky yawe yo vulea lune ave millionaire ana matric fhedzi kana songo fhedza tshikolo mara zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ndi uri muthu kha dzhia higher education a fhedze u itela uri a kone u vha na backup ya vhutshilo kharali hezwi zwi sa shumi hezwilani zwiṅwe zwi ḓo shuma acting ya sa shuma media studies ilani ḓo shuma acting ya sa shuma u ḓo dovha humela ayo ita mini a vusa dzi pfunzo dzawe dza bo journalism dza media studies a dzhena kha miṋango yo fhambananaho hafha kha mafhungo a matambi ri no mu vhona kha matambi a manzhi nga maanḓesa ndi ri u amba ndi u pfha nungo u bva kha Rivoningo Perfect Wedding Single Girls Ring of Lies Silent Witness A Place Called Home Mamelo hapa hoṱhe huṅwe ra ri khou mu vhona uri a vha sa khou amba nga Tshivenḓa idzi nyambo nzhinzhi dzine a dzi amba tsha u thoma u kona nyambo ngana dza tshiofisi dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe hone o dzi gudali ndi tshi vhala dzo no vha dza 9 dzo no vha dza 9 ngoba siyakhuluma siyathetha abulabula ra bua ra vulela akere Kanye Afrikaans praat nie but ek probeer ria amba Tshikua we speak Engels siyavusa so ziyaswika 9 yeah and u khou dzi guda a tshikoloni so hedzi dzi nyambo ndi soko pfesesa uri ndo dzi wana ndi tshi kha ḓi tshila Alexander ngauri primary yo vho government school government school I amba zori murahu hanu una ṅwana wa Musotho tsini hanu ngafha una wa Muzulu so ndi soko vhona nga vhana vha na muhumbulo wo vuleaho nga nḓila ine vha ya humbula zwithu zwo no nga nyambo nangwe a si khou tou I guda it's locked up somewhere kha muhumbulo wawe ngauri vhunzhi hedzi dzi language ndi tshi zwi humbula ndi vha ndi khou kona u zwi vhona zwa uri hai man a thi tou humbula ndi tshi khou I guda heyi language fhedzi I hone kha storage box tsha muhumbulo wanga so ndi khou kona u I amba zwine zwa amba zwa uri ndo I fara ndi tshe mṱuku and then ya ḓo dovha ya vhuya zwino ndo no vha muhulwane
unozvibona so ndivona nga vunzhi ha dzi language dzenda dzikona ndo dzikona ngori ndandi Alexander hune hava mix masala and kukwambiwa chimwe na chimwe 086 kana vashumisa x @miss_p_dj lokobera phala ndi madekwana ndikwambana ndione mani ine ndiko mututuwedza uri aipanda none agudise vatuku vane vatuku uri vamutovele nga murahu natiwa ndati ndingamuvutisa nganapo ya hallo va nga muvudzisa vo xin'wana kani Afrikaans praat ek kan nie Afrikaans praat fully but ek probeer baie dankie as jy in Afrikaans praat, but as jy dit as jy talent in die Afrikaans, dat bedoel kan nie die taal nie. So as jy kan Afrikaans praat, then vochimone ti uri utozvikona vo switukutuku mara ndikolipwa nga manda vochimone ai ndikolipwa nga manda vochimone ndikolipwa nga mandesa huna muleza pano rinokubva ka Godfrey Mdzanani ari sanga misindu va mashawu madzindeve ari khavheli afho ni ndikota muḓivha uri o maliwa nahone muṱani we a maliwa vha zwi ṱanganedza na iḽi buḓo ḽawe ndi amba zwo actor maliwa veleni no maliwa no a thi ngo maliwa I think ifhelela hanefho ngauri thiri uri muṱani lune hayi mara una muthu hezwo ndi soko pfesesa uri ndi private life yanga ine atitami u amba ngayo atitami vhathu vha tshi ḓivha zwo ri hu khou iteyani nga nne privately ngauri kanzhi ndi vha ndi khou yaga zwo ri hu ḓivhee zwa mushumo zwa private ndi a balelwa uri ndi bvisele khagala ngori ndi vha ndi khou protecta na vhathu vha re vhutshiloni hanga just because nne ndi kha TV a zwi ambi zwori na havhalani vhathu ndi tea u vha dzhenisa kha zwithu zwanga ni zwi vhona so hei nahone kha ri soko to isiya nga question mark ṱhamusi u hone muthu ṱhamusi haho khamusi u hone khamusi haho and hezwo vele chiphuga ichi a si tsho thoma ndi zwone kezwila ndi zwivhili zwo dzula gai hayani tsha u thoma tsho dzula hayani Chimakavini tsho dzula kha iṅwe room divider ya casket ya ceramic tsha vhuvhili tshi na nne hafhanoni tsho dzula ndori ndi tshi renga muḓi wanga nda ita space tsha dzi award nda ndi na mbono ya uri dzi ḓo vha hone dzi award lune ndo ita tshipiḓa tshine nda ḓo dzi line up hone tshifhinga tsho no vha tshavhuḓi nda ya nda tovhela na iḽani rank hayani kharali vha tshi ḓo ntendela atikoli uri vha ḓo tenda nayo a vha nga tendi nayo iḽa fhedzi mnditshiniswa phalaphala fm musi ri sathu vala ino mbeka mushumo ri a tama u pfa tshiphiri tsho uri muthu a kone u vha mu acti wa khwinesa uri ndi tshifhio ngori musi vha Evelyn ri tshi khou vha vhona hafhaḽani kha Skeem Saam ro vhona muthu vhane vha vhori ngo zwa vhukuma ra pha vhuṱungu havho ra tshimbila navho holuya lwendo zwino musi ri tshi tou vhuya fhedzi mthitshelisi wa phalaphala fm ri ḓo vha ri tshi khou yo lavhelesa ḽeneḽo fhungo vha songo wangwa na vhone vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbeka mushumo ngo shumisa 086 002 kana vha shumisa x @miss_p_dj ri thoma ra fhira nga hafha femburuwe ka zwibveledzwa zwashu zwa tshirema zwa ugambo herbal products kha balafhe swigiri arthritis cancer mutsiko wa malofha asthma na u khwaṱhisa masole a muvhili na maṅwe malwadze manzhi a chronic nga mishonga yashu zwibveledzwa zwashu zwi wanala mavhengeleni oṱhe a boxer shango ḽoṱhe nga vhuphara kha vha dzheni ndango ya mutakalo wavho zwino ugambo herbal products natural healing for a better life. Clientele i fana u tsireledza vhone na vha muṱa wavho musi vho dzhakiwa ngauri vhutshilo vhu a itea tshumelo dza funeral dignity plan dzo no thusa vhathu vha Afrika Tshipembe lu paḓaho miṅwaha ya 3 uri vha vhulunge vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho kha vha ri vha thuse uri vha sike nḓila ya khwine ine ya hudza vhutshilo havho na vhafunwa vhavho ri badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha dovha hafhu vha wana mbadelo kavhili kha khavara ya khombo ya clientele funeral plan mbadelo dzashu dzi a farea kha vha nange ndindakhombo ine ya fanela ṱhoḓea dzavho so leluwa u ita khumbelo a vha ṱolwi mutakalo a vha ḓadzi bambiri kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi FSP re mulayoni
na license ya ndindakhombo ya vutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online ku ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Ndi tshila tshifhinga hafhu vhathetshelesi vho ḓiphina nga u thetshelesa tshiṱitshi tshine vha tshi funesa na mbekanyamushumo dzine vha dzi funa. Zwino ṅwaha wa radio wo swika magumoni. Ri thoma ṅwaha muswa wa radio nga ḽa u thoma Lambamai 2026. Vha tshi tou humbulela vha vhona unga tshanduko dza Phalaphala FM dzi ḓo vha dzo imani. Kha vha dzule vho thetshelesa Phalaphala FM. #Phalaphala FM. #Phala61 rinani. Lavuraru lino kha mbekanyamushumo ya Rudigeta. Muyeni wa Miss P ndi mukololo wa Makavini Hamanenje Very Manenje ane vhunzhi vhathu vha mu ḓivha sa Evelyn kha ḽitambya ḽa Skim Sam. Vha ḓo pfa zwinzhi nga kualutshele kwawe u vha hawe kha nḓowetshumo ya vhumvumvusi na zwiṅwe. Vha songo ṱahela i nyambedzano u bva awara ya vhumalo u swika awara ya vhuṱahe mathekwana. Rudigeta na Miss P kha Phalaphala FM. Yetahe minete ndi vha kha wara ya vhuṱahe ngo tshifhinga tshashu tshi khou gidima beru vha tou pfha ri no tou amba lwa miniti mivhili fhedzi kha vha ni thome ngumbela pfarelo mutshitshilisi wa Phalaphala FM ri khou i wana mivhigo yo radio i khou tumuwa fhedzi kha vha ri farele nga maanḓesa ra ri khou ḓi sifuna uri zwi tshimbile nga nḓila yone fhedzi Vele ndo lingedza uri ri ambe ngo ṱavhanya uri kone u dzhenisa zwithu zwoṱhe ngo ndi pfha ungari a ri thu amba mafhungo manzhi kha ri ḓo lavhelesa ṅwaha wa 2018 na 2019 ndi he a ḓi wana kha My Perfect Wedding. Ndi mini zwe a zwi funesa nga maanḓa ngo tshimbila shango ḽoṱhe? Samsi ndo amba ndari ndi muthu wa vhathu. Zwe nda zwi takalela nga maanḓa ndi u ṱangana na vhathu vha dzi culture dza different. U ṱangana na vhathu vhene nda ḓo kona u exercise hedzi languages dzine nda dzi kona thi. Vhathu vhene nda ḓo kona u amba navho nga hedzi nyambo dzine ya vhona uri ndi a dzi kona. Nda kona u dzi shumisa for the first time dza dzi khou shuma. Hedzi dzi nyambo hedzi noni. Zwithu zwe nda zwi funesa ndi u vhona vhatati ni hone ni tshi khou vha ndori ni tshi khou vha tikedza uri lumalo lwavho lu itee nga nḓila ine vhone vho lu ḽora ngalo. Right. Nduri ndi zwinzhi zwi a takadza u vhona vhathu vha tshi khou takala nga ḓuvha ḽavho. Lufuno lu tshimbila phanḓa, lufuno lu tshimbila na mudzimu. So hezwo zwithu zwa zwi tshi takadza mbilu yanga ndi tshi kona u zwi vhona zwo ri ya okay ndo ḓa ndo vha thusa uri vha vhingane zwavhuḓi vho takala na nṋe ndo tamba ndima yanga and that's it. Muthu wa actor lwa miṅwaha minzhi fhedzi vho Evelyn kha Skim Sam a ti ḓivhi khamusi ndi nga vha ndi sa khou amba zwone mara u ḓo ḓinkha khulu arali ndi sa khou amba zwone. Ndi pfha unga ndi hone hafhaḽa he a kona u tou wana tshikhala tsho tou bvisa mbilu yoṱhe a ita na u fhirisisa ngauri nṋe ndo mangala ḽiṅwe ḓuvha ndi khou lila na vho Evelyn na thi lidziwi ngazwo hezwiḽa zwithu zwa televishini kana mini thi lidziwi ngazwo ma ḽiṅwe ḓuvha ndo wana ndi khou lila na vho Evelyn. Kha ri ḓo lavhelesa uri tshiphiri tsho vha mu actor wa khwinesa ndi tshifhio? Tshiphiri tsho vha mu actor wa khwinisa ndi research ndi dzi ṱoḓuluso ndo interrogator u nyagisisa uri hoyo muthu ane nda khou mutamba ndi nnyi tsha u thoma lune ndi tshi wana tshipiḓa tsha uri ndi tambe character iṅwe na iṅwe ndi thoma nda ita homework nṋe muṋe ya uri zwi tshi ḓa mushumo u tshi ḓa vha ḓa vhonifha brief ya uri hoyu muthu ndi musekene ndi muthu u funesa zwithu u dzula na tsie u a phapha kana so vhanifha dzi basic dzine na tea u dzi ḓivha. Fhedzi nṋe ndi dzhie zwiḽani zwe vha ṅwalela zwone nda dovha nda yo zwi nyagisisa uri hoyu muthu nṋe ndi khori ndi ene nnyi lune o hulela gai dzina ḽawe ḽa vhuvhili ndi nnyi nickname yawe ndi nnyi ndi zwifhio zwithu zwine zwa mu pfhisa vhavha ndi zwifhio zwithu zwine zwa ita uri a takale ndi zwifhio zwithu zwine zwa ita zwa uri muhumbulo wawe u shume u gidime ndi uri ndi a mu nyagisisa hoyo muthu nda mufha miṅwaha nda mufha muvhala wa uri muvhala wawe u so u itela uri ndi kone u vhona kha muhumbulo wanga. So research ine nda ita ndi to ḓi itela zwi tshi konadzea ndi a ṱuwa kharali u fana na Maureen Osmomo wa kha Deep Sea ndo ya nda mu wana Alexander Taveni
ndi tshi khou reila nda zwi vhona nda fhira dzi taveni ndi tshi khou nyaga Shabin Queen ine ya ḓo ri holani ndi momo lune ndo referensa ndo mu wana muthu ene nda ḓo fana naye nda kona u ita zwithu zwine zwa vha tsini na zwine zwa itiwa nga dzi Shabin Queen ndi uri u vha u tshi khou sedza dzi nyito dzavho u tshi khou sedza zwo ri ava vhathu vha tshilisa hani hoyo muthu na vhutsotsi nyana hoyo muthu o to rali ndi khou zwi vhona lune na nga Evelyn ndo ita ngo rali ndo ita homework yanga nṋe muṋe nda to dzula nda ṅwala fhasi nda ḓi bikela ene nda dzhenisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda khou nyaga u tshi dzhenisa uri ave muthu ene ra mu vhona ra mu funa ra mu ḓivha ra mu ṱanganedza. Theatre i muthusa nga nḓila ḓe? Theatre i ya thusa nga maanḓa ngauri theatre wa ḓivha theatre i itani a thi ri theatre a ina tshifhinga tsha uri ri khou thoma ṱhamusi ndo khakha ndi khou dovholosa hayi theatre zwine na khou tea u zwi performa ndi zwine na khou tea u zwi performa na khakha ni tea u wana nḓila yo ya phanḓa lune theatre i vha i tshi khou nifha hezwiḽani zwine ra ri ndi resilience ni vha ni sina chance yo humela murahu lune ni tshi namela stage ni vha ni tshi khou zwi ḓivha zwa uri hafha fhethu ndi khou namelela u ya phanḓa ahuna u ya murahu ini fha muhumbulo wa sharp ni kona u humbula uri okay hafha fhethu ndi khou tea u humbula maipfi anga ni kona u vha ndi uri ni kona u ṱangana na audience ni vha ni tshi khou pfha hola ni mubvumo wa audience u tsini ni vha ni tshi khou wana na response ya vhathu ndi uri dzi reaction dza havha vhathu vho dzula wafhalani ni dzi wana nga tshifhinga tshenetsho lune kharali ni tshi khou ita mbodza ni tshi khou bika mbodza ni a kona zwi pfha zwo ri hafha a thi khou bika yone kharali ni tshi khou ita zwone ni wana response nga tshifhinga tshenetsho lune i ya thusa nga heneyo nḓila i thusa zwo ri muthu avhe sharp. O vhuya shuma na riṋe kha Phalaphala FM ndi zwifhio zwi a guda zwone ngo shuma kha Phalaphala FM? Na zwone zwi a nyaga muthu avhe sharp zwi nyaga a little bit of training, you know. I think we needed a little bit more training. I think uri bukoni buya ba buhone fedzi chimwe tshifhinga nga uri ari fani na hone ri bari khou bva kha dzi industry dzi sa fani zwenda zwi ndi uri a little bit of training goes a long way, you know. But ndo guda zori kha radio kha radio zwipfi zwashu zwi pfala ndi zwone zwine zwa pfala fhedzi kha TV zwipfi zwashu zwi a vhonala so zwoṱhe zwine ra vha ri tshi khou zwi ita vhathu vha tshi khou zwi vhona kha TV fhedzi kha radio vha vha tshi khou zwi pfha lune kha rali vele o boreya vhathu vha kona u zwi pfha zwo ri hayi a ngo vuwa zwavhuḓi muthu lune I think ndi yone difference ya radio na TV hune ndi nga ri radio i nyaga more inyaga more ya energy inyaga more ngauri ri vha ri khou kona u vhona khofheni lune ri khou tea u ni pfha nga nḓevhe uri no takala kana no vuwa ni hani ngo zwi vhona vele nari dzi khou tama ri tshi vala no mbeke mushumo ri songo amba nga u luza muvhili we ene a o fhungudza muvhili nga nḓila ya vhuḓi o nakesa nga maanḓesa kha ri ḓo lavhelesa uri zwo mu thusa nga nḓila ḓe u khou ḓi pfha hani zwa zwino musi o fhungudza muvhili? Ndi khou ḓi pfha ndi na vhutshilo pande ndi sa jampa nda fhedza ndegana o to amba ngoho ndi khou pfha ndo takala muvhili wanga wo takala ndi khou kona u gidimedza ṅwananga ndi uri nda tshi kona u ḓi pfha zwo ri man ndi na mathada a vhathu vhahulwane nga maanḓa milenzhe i khou vhavha muṱoḓo u khou vhavha ndo neta ndi uri u dzula wo dzhuluka wa dzhenisa dzi freeze dza hone hedzi dzine ra dzi ita glue ya vha i khou tsa nga hafhanoni wa dzhenisa makeup ya vha ni khou i bvisa yoṱhe nga mabiko nda ndo no neta pande especially after ndi tshi wana ṅwana nda ndo no neta nga u vha mukegulu ndi tshe ṅwana mara zwa zwino ndi khou pfha ndo takala ndi khou kona u ambara nga nḓila ine nda funa yone nda ambarela age yanga nda ambarela age group ine nda vha khayo ngauri hu na tshifhinga tshe nda ḓiwana ndi tshi khou ambara marokho nangwe zwi tshi khou nyagea uri muthu ambare marokho u itela uri abe a ḓifhe shape nyana yavhuḓi lune a thicha uri ndi khou pfha ndi tshi khou rwiwa nga muya ndi a kona u tou rwa luveste nda rwa na kushoti nda bva nda yo tamba na vhaṅwe vhana ndi sokou wala lirokho vhukati ha vhaṅwe vhana vele a ri tshina na tshifhinga na luthihi ndi uri ngoho nyambedzo ne tshi tou pfalaho nga ndi minute muthihi fhedzi kha ri tende musi ri tshi khou vala nga sia na mulaedza uri mini nga u tou pfha u pepadza?
mulaedza ine nda nga tama u sia vhathu nawo ndi uri kana ni nga vha gai kana ni nga vha gai zwi a konadzea. A zwina ndavha uri muvhili waṋu ndi mungafhanani, muvhala waṋu ndi wa hani, ni bva gai, huna tshelede a huna tshelede ha haṋu. Ni tea zwi ḓivha zwo uri zwi a konadzea, zwi a itea, zwi a konadzea u bva ḓakani. Nṋe vhathu vhanzhi vha tshi amba nga makavhini fa ngei ḓakani ngei, zwi a konadzea u bva ḓakani na ya Hollywood i hone kha riṋe roṱhe. Ndi tshi khou amba ngo ralo ndi khou ri believe in yourself, muthu a vhe na swili a ḓivhudze uri zwine nda khou zwi ḽora ndi ḓo zwi swikelela. Zwi a konadzea. Vele mukololo wa manenzhe ndi khou livha nga maanḓa u swika na musi kha mbekanyamushumo ya Share Rodigeda. Na nṋe ndo takala nga maanḓa u swika nga maanḓa. Ndo livhuwa uri o mbidza ndavha naye, ndi mufuna zwone. Nṋe ndi mufuna nga maanḓa. Khenza mutshilisi wa Phalaphala FM mathina mbekanyamushumo ya Share musi yo tshimela ngo to rali ndi tshi tenda u fhufhela uri zwone zwe vhone vha guda zwone uri arali Safta yo vhuya fhano hayani Venḓa hu kha ḓivha na nnzhi dzine ra khou funa u dzi wana hafha Venḓa. Zwino mutshilisi wa Phalaphala FM kha vha tshimbile vho shumesa nga maanḓa vha tende kha miloro yavho. U bva kha Miss P na Chita Gong a ḓivha madekwana vhuḓi. Zwo zwino ri khou livha mafhungoni ya waraya vhuṱahi ha kona u tevhela mbekanyamushumo ya dzedze ne vha khou ḓiselwa nga Blue Monkey. SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone isa dzhisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa Divendra Chiedana. Ndo livhuwa Miss P na mubveledzi Chitagongo vha thetshelese ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuṱahe ane a vha a u fhedza ṋamusi kha Phalaphala FM.